ин порча аз намоишномаи оперетаи мазҳакавии найрангҳои майсара буд бо ҳунарнамои бонуи зебову хушсалиқа, ҳунарпешаи соҳиби истеъдоди театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ Мария Мирзоева тариқи барномаи нақш манзури шумо. салом бинандагони гиромӣ, дар барномаи навбатӣ мо гурӯҳи эҷодӣ тасмим гирифтем ки атрофи мазмун ва муҳтавои ҳамин намоишнома ва ҳунари ҳунарпешаҳо ба шумо рӯшанӣ андозем ва феълан суҳбатдорои мо ҳастанд яке аз қаҳрамонҳои ин намоишнома Мария Мирзоева. саломи саршор аз меҳру муҳаббат нисоратон. бигзор ҳунаратон ҳамеша муаррифгари санъати театри касби тоҷик бошад. салом алейкум, ташаккури зиёд ки маро ба барномаи худ даъват кардед. бисёр миннат дорам. саломат бошед. намоишномаи найрангҳои майсара аз се парда иборат буда бардошт аз пьесаи ҳамза ҳакимзода ниёзӣ дар такмил ва тарҷумаи коргардони шинохта Шавкат Халилов рӯй кор омадааст ки муҳтавои он аслан паҳлӯҳои зиндагии ҷомеаро дар бар мегирад ва аз ишқи поки ду ҷавон қисса мекунад. образи симои тоҷикона ва шарму ҳаёи духтари деҳотиро шумо хеле моҳирона дар саҳнаи театр нишон додед ки тамошояш низ таъсирбахш аст. офаридани ин нақш бароятон мушкил набуд? албатта ҳар як нақш мушкили худро дорад, лекин дар офаридани ин нақш ман мушкилие накашидам, барои он ки ман ҳамеша нақшҳои духтарони деҳотӣ, духтарони шармгинро бисёр бозидам ва барои ин ман мушкилӣ накашидам. Коргардон ки бо ман бисёр ҳамкорӣ карданд, ин нақшро ба ман боварӣ карда супориданд. шумо хеле садои дилнишине доред ва дар жанри опера сурудҳои баландмазмунро бо маҳорати баланди касбӣ дар саҳнаи ҳунар иҷро мекунед. аслан барои худи шумо дар намоишномаҳои театрӣ нақш офаридан, опера хондан бештар бо забони русӣ қулай аст ё ин ки забони давлатӣ? ҳардуяш. барои он ки ман ин ду забонро хеле хуб медонам, лекин ягона ҳамин ҳаст ки дар вақти суруд сароидан бо забони русӣ талаффуз кам мебояд бурротар бошад. забони давлатӣ мо забони хеле зебо аст ва ба забони тоҷикӣ сароидан каме осонтар аст ва лаҳни зебои мо ба мардуми мо хеле маъқул ва фаҳмо аст. муштоқи зорам, дар интизорам. бо ҳамин тарона ойхон эҳсоси муҳаббаташро дар ин қисмати намоишнома баён мекунад ва бесаброна ташнаи дидори ишқи покаш аст. лаҳзаҳои хубу хуш ва муҳаббату самимии ду ҷавон дар ин эпизод оғоз мегардад ки тамошояш бинандаро низ фориғ аз ташвишҳои рӯзгор месозад. баҳри фароғату дилхушии шумо порчаи навбатиро пешниҳодатон мегардонем. Ciao
дар аввал албатта ки ба мушкилиҳо дучор шудем то он даме ки ин хислатро бисёртар санъаткоро мефаҳманд. чӣ хел мегӯем ки нақшофаро, актёро бозидани нақши мазҳакавӣ яъне шух мушкилтар аст назар ба нақшҳое ки драмавӣ бошад. то он даме ки офаридани нақши мазҳакавӣ ё ин ки худи нақши чӯпоналӣ яке аз ҷавоне ҳаст ки ошиқ аст. ӯ ҷавони серғайрат аст, ошиқи ойхон мебошад. дар нақши ойхон яке аз солисткои гӯем пешқадами театр Мария Мирзоева бозидаги ҳастанд, ки дар ин намоишнома мо ҳардумон ин гӯем ишқи миллӣ, ишқи тоҷикии худро офаридаги ҳастем дар саҳнаи театр. ва албатта тамринҳо зиёд буданд. ба як-ду тамрин ҳеҷ гоҳ нақше намеофарӣ ки бар дили тамошобин расад. мо ҳатто шуд ки моҳҳо тамрин кардем. албатта ки ҳар як намоиш гӯем бо як зинаи муайян меравад. ҳангоми ки сар мекунем мо аввал шинос мешавем бо либретто. ин намоишнома худаш аслан оперетта мебошад, на ин ки опера. оперетта ки шуд диалог дорад, гуфтугӯ дорад, гуфтугӯе ки бемусиқӣ. баъдан бо ҳастанд ки дуэтҳо, сурудҳо, арияҳо хонда мешавад. ин бо воситаи мусиқӣ, яъне бо шакли опера меравад. барои таҳияи ин намоишнома коргардони муваффақ Шавкат Халилов ҳам дар интихоби сарӯли боз, ҳам дар интихоби қаҳрамонони асар, суруду мусиқӣ ва ороиши саҳна аз худ маҳорати баланди эҷодӣ нишон доданд ва шумо дастаҷамона тавонистед ки тавассути ин намоишнома ҷабҳаҳои ахлоқиро ба бинандагон нишон диҳед. аслан кадом саҳнаи намоишнома дар худи асар ҷойи надошт ва аз ҷониби коргардон илова шудааст? буданд лаҳзаҳое ки коргардон ворид накарданд, аммо каме намоишномаро тоҷикона карданд. барои он ки либосҳои мо тоҷикона буд, кӯшиш карданд ки расму оини тоҷиконаро пешкаши тамошобин намоянд. ҳам ороиши саҳна, урфу одати мардуми тоҷик, бештар образҳо ва ороиши саҳна ба мардуми тоҷик низ наздик буданд. ва мо низ кӯшиш кардем ки аз гуфтаи коргардон Шавкат Халилов берун набароем. ҳар нақшофар ҳангоме ки як характерни нақш гӯем, як феъли нақшро меофарад, бояд аввалан ҳис кунад. албатта ки ҳар як инсон ошиқ мешавад. ҳамон давраи ошиқии худро ба ёд оварда анавон нақши ишқро мисол ман офаридам. ҳангоме ки мо офаридем, гӯем якдигарфаҳмӣ дар ҳангоми нақш буд. вақте ки якдигарфаҳмӣ аз тарафи чӣ хел ки мегӯям партнёр ҳаст, он нақш ба ҳамон қуллаи даркорӣ, ба ҳамон нуқтаи даркорӣ мерасад. ҳатто буданд баъд аз намоиш омадан тамошобиноне гуфтанд ки шумо дар ҳақиқат ошиқ ҳастед дар ҳаёт. мо гуфтем не, мо ҳамчун ҳамкор ҳастем. то ҳамин дараҷа тамошобинон ба
ин нақше ки мо офаридем бовар карданд. ҳамин хел ҳам бояд бошад. як хулоса ба оварде ки бигзор мусиқиш монад, мусиқӣ монаду мо ҳамун диалогҳоя зинда мекунем, бигзор сухан кунанд ки аксарияти рӯззабон ҳастанд бачаҳои ҷавон, як қисмашон рӯззабон ҳастанд. ва хулоса ин ҳамун материале буд ки ин ҳамун як маводе буд ки имконият медод ки барое ки актёрҳо ҳамчун ки ҳам сароянда ва ҳамчун ҳунарманд якам актёр гӯфт ки маҳорати худашонро санҷанд. اون اپرا رو ما اپرتا گرداندیم، یعنی که با همکاری با یکی از شادروان بسته‌کاران جوان به نهایت شهرت اشرف همکاری کردیم. یگان چیزی بس نکردیم، فقط ما همون موسیقی که ملی که بود تکمیل داده آرانژیروفکا کردیم، کار کردیم و با همراه انور ما خودی همون سخن‌های جابجا کردیم. خوشبختانه که به من میسر شد که همون چیزی اصلی حمزه حکیمزاده نیازی رو یافتیم که با زبان تاجیکی و چیز نوشته که با لهجوی نوشته که بعضی چیزا بسیار عجیب کوشش کرده که من همین زبان گفتگوی ادبی بخارای سمرقند و قراتاغ و نزدیک کنیم که یعنی که همون ادبی گفتگوی خود با نزدیک کنیم. خلاصه کار کردیم، یک چیزی که عجیب شد این و با جوانان همکاری رو سر کردیم. شرافت عثمانова در این نمایشنامه نقش میسره را می‌آفرد و همیشه کوشش می‌کند که عشق دو جوان جاویدانه باشد و هر دو به وصال یکدیگر برسند. ولی در این لحظه نمایشنامه نقشه او را برباد می‌دهند و آیخان دزدیده می‌شود. از بینشان بودن آیخان میسره خیلی راه افتاده، غمگین و دست و پا خورده می‌گردد و حتی چی کار کردنش را نمی‌داند. همین اپیزود کمی برای من ناروشن ماند. آیخان را کی می‌دزدد؟ آیخان را در این نمایشنامه طلبگار بسیار است و یکی از آن قاضی میباشد که آیخان را فرمان میدهند که دزدیده برند. آیخان که دختری زیبا بود، برای آن قاضی میدانست که میسره دختر خود را، جیان خود را به قاضی هیچ وقت به زنی نمیدهد و برای همین راهی دزدیدن را پیش گرفت. آیخان بسیار دختر زیباترین گویم همان محله بود و نمیخواستند که همین آیخان نصیبی چوپانالی شود. در آخر البته که با مولادوست و چوپانالی و خود میسره مصلحت کرده باید چی خیل ما این بدخواهان رو به یک دام افتانیم که دیگر این کارهایشان رو نکنن و گویم به عزت نفسی گویم دختران همان محل نرسند. این لحظه ها برایتان به نهایت دردی سنگین است.
چرا که از نزد دلداده خود دور گشتید و خود را همچون کبوتر قفسین احساس میکنید. در این قسمت نمایشنامه شما چگونه به ابراز در آمدید؟ در آفریدن نقش هنرمند در همون صحنه زندگی میکند. زندگی همه آن مشکلات های روزگار پس صحنه میمونند. وقتی که نقش رو می آفری تو در آنجا الکی وجود داری، زندگی کرده ایستاده. همین با ما امکان میدهد که همون احساساتی که همون لحظه حس میکنیم اجرا کنیم. اثر چنان عجایب نوشته شده که او در اونجا امکانیت هست همون هنرمند مهارت خودش رو سرزد، چون که بسیار چیزها در اساس ایمپرویزاسیون، یعنی که رژیسور همون جای اساسی معین میکنه و بعدا هنرمند با کار شروع میشد. و خوشبختانه ما این برای این اثر کار کردیم و هنگامی که با گروه ایجادی همکاری را سر کردیم و با خود هنرمندان با یک شوق کلان، ذوق کلان آنها با این کار شروع کردیم و خوشبختانه این اثر بر روی صحنه برآمد. اگر که خود آرایش صحنه بسیار فکر و اندیشه و چیز کنیم که یک چیزی که شود که همون چیزی گویم که ملی باشد، یک چیز ملی باشد، هم با یک چیزی که از نقطه نظر دید امروزه باز یک جوابگوی طلبات امروزه باشد. نمایشنامه که طریق نظم در ژانر اپرا صدا می‌دهد، پس برای آفریدن نقش خود چقدر بیت را از خود کردید و با همین نمایشنامه اهل هنرپیشه‌ها بیرون از جمهوری سفر هنری داشتند؟ 2 بیت یکا دارم و دیگرش کوینتت تریو می باشد. هم سخن و هم موسیقی دلنشین است و اذیت کردن آن مشکلات نداشت. و با این نمایشنامه ما در سمرقند سفر هنری داشتیم. در سمرقند ما رو خیلی خوب پذیرفتند. چند نمایشنامه‌ای که با تماشابین آنجا نشان دادیم تالار پر بود و ما رو خیلی خوب قبول کردند. قهرمان این نمایشنامه آیخان نوابسته از مشکلاتی به سرش آمده و بالاخره از دست دومولو رها می‌یابد. تا جایی من درک نمودم مقصد دومولو در این نمایشنامه یعنی دل آیخان رو به دست آوردن است. مقصد آن بود که دو عشقی جوان را جدا کند و آیخان را مال خود گرداند. خوشبختانه به مقصد نمی رسد. یعنی نقشه و نیت‌های دومولو برباد می شود و او زیر خنده و مسخره مردم قرار می گیرد. همینطور نیست؟ دومولو نه اینکه هم میخواست آیخان رو به دست آورد و هم میسره که عمه آیخان کی بود و بسیار هم زنی چالاک جسور بود و آن رو میخواست که در بین مردم شرمنده سازد. در آخر صحنه ما به مردم نشان میدهیم که چخیل نیتی بدی قاضی دومولو روی روشات میگردد و مردم با او میخندند. صد رحمت حاضر کن زودتر زبای خان را. خوب آرام استد قاضی دومولو. کنی از بالا گذاره چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
خدام رسید بلا نرسد خدا فیض و برکتش تیاد آمین الله اکبر خوش آمدن وای خوش آمدن وای قاضی فاچه جان وای محبت آی خان با دلم سخت جا شده است کسی که عشق دارد ایمان دارد وای یا تقصیر وای راست میگوید بانو جان اون معنای مضمونه که حمزه حکیمزاده در تمام اثرشون باشد که اون هیچ وقت کنن نمیشه چرا که اون بیشتر با اون گویم که پرابلم ها با اون موضوع هایی که برخوردار است داغ روز امروز است این هیچ وقت با فکر من تا آدمی زاد هست این موضوع ها هستند این پرابلم ها هستند پیش از همه این همون گویم که آبروی اعتبار زن موقع او در جامعه در عائله و دیگری که اون گویم که آن همون پارخوری و فریب و نیرنگ و من همین چیزها هستن که این هیچ وقت با فکر من از میان نمیرد شاید ممکن یکون وقت رود و اگر که ما شاد و روشن درباره این سخنها گوییم در انجام نمایشنامه با شادی و مسروری انجام می‌یابد و همه آری از بخل و کینه زندگی رو با چشم نیک می‌نگرند و کوشش می‌کنند که زندگی همیشه همین گونه زیبا و ناتکرار باشد. این نیرنگ شما میسر خان و عالم شد داستان این نیرنگی میسرم و عالم داستان شما شدید شرمنده رسوای جهان یارم شما شدید شرمنده رسوای جهان یارم هر برمه وای برمه کار پخته شده یارم کار پخته شده یارم هی برمه وای برمه کار پخته شده یارم کار پخته شده یارم کار پخته شده یارم بینندگان گرامی ما نیز بهر شما تمنا میکنیم که همیشه پیروزکام و نصرتیاب باشید. در برنامه امروزمان اطراف نمایشنامه نیرنگ‌های میسره از تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت بهمنی صدرالدین عینی به شما معلومات دادیم و صحبت داشتیم با یکی از قهرمان‌های این نمایشنامه بانوی ناتکرار هنرپیشه تئاتر مریم میرزایی‌وا. خب در انجام بهر بیننده تلویزیون سکنه چی گفتنید؟ با تماشابینان با کل مردم تاجیکستان خوشبختی آسمان صاف و بی‌غبار آرزومندم. سربلند باشید. از صحبت با شما خیلی خوشم آمد. رحمت. بینندگان گرامی برنامه نقش انجام می‌یابد. خیر خوش باشید.